Ушул жерде шейит кеткен аталардын бас сүйгүт. Мына бул кара жерди асабалар баздан кешенин кундагына чакырып чыкты. Отургузулган орду. Ашу аш барса 100 метрдей аралык калды. Мына ушул жерде 1916 жылы сентябрь-октябрь айларында жаныбарга салып Кытайга качкан ата-бабаларыбыз, эжелерибиз, энелерибиз, агаларыбыз мына ушул жерден ушул карда буйугуп, суукта, музга чөмүлүп, карга тоңуп ушул жерде өлгөн экен. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.